Fáilte roimh arás. Welcome back. Follow me, Miss Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, Topic 3 on Teaghlach. Level A1, Topic 3, the household or family. Level A1, Topic 3, Rannóg a ceathair Stádas Pósta. Level A1, Topic 3, Section 4, Marital Status with a focus on Éisteacht, listening. Agus le múna on folklore agus na ceistena of bhaineann le Stádas Pósta, and we'll be working on the vocabulary and questions that have to do with marital status. Beg an bilog Stádas Pósta uait don gníomhaíocht seo. You will need the handout Stádas Pósta for this activity. Stádas Pósta. Plosigh tú daoine difriúla ag labhairt faoin na Stádas Pósta. You will hear different people speaking about their marital status. Éist leis an mír seo agus chuir tic sa bhosca fíor nó bréagach in aice le gach ráitis faoi Stádas Pósta na naoine atá ag caint. So listen to the sound clip and put a tick in the box, true or false, beside each statement about marital status of the people who are speaking. Plosigh tú an bhír dhá uair. You will hear the sound clip twice. Stádas Pósta. A héan. Is me sé Teaghlach, tá me pósta le céire. A dó. Is me sé Danny, níl me pósta inis, tá me colscartha. A trí. Marital is anim dom. Tá me scartha. A ceathair. Trevor is anim dú, tá me pósta le Maria. A cúig. Is mise Maria, ban chéile Trevor. A sé. Brona is anim dú. Níl me pósta. A seacht. Is me sé Declan, Lisa is anam do me bhain chéile. A hocht. Hi, is mise Sharon. Tá mé single, bhfuiltas a single. Stádas Pósta. A héan. Is me sé Teaghlach, tá me pósta le céire. A dó. Is me sé Danny, níl me pósta inis, tá me colscartha. A trí. Marital is anim dom. Tá me scartha. A ceathair. Trevor is anim dú, tá me pósta le Maria. A cúig. Is mise Maria, ban chéile Trevor. A sé. Brona is anim dú. Níl me pósta. A seacht. Is me sé Declan, Lisa is anam do me bhain chéile. A hocht. Hi, is mise Sharon. Tá mé single, bhfuiltas a single. Stádas Pósta on script. Is mise Teaghlach, tá me pósta le Ciara. I'm Declan. I am married to Ciara. Is mise Danny, níl me pósta inis, tá me colscartha. I'm Danny. I'm not married now. I am divorced. Marital is anam dom, tá me scartha. Marital is my name. I am separated. Trevor is anam dom, tá me pósta le Maria. Trevor is my name. I am married to Maria. Stádas Pósta script lean. Marital status, the script continued. Is mise Maria, ban chéile Trevor. I am Maria, Trevor's wife. Brona is anam dom, níl me pósta. Brona is my name. I am not married. Is mise Declan,
Lisa is anam de ma van chéile. I'm Declan. Lisa is my wife's name. Hi, is Mrs. Sharon. Tommy Shingle. And will Tussa Shingle? Hi, I'm Sharon. I'm single. Are you single? Agus an ish na fragri. And now the answers. Iver a hain, tá Teaghlach Pósta le Síle, Bréagach. Iver a dó, tá Danny Colscartha, Fear. Iver a trí, is Baintrach I Mairead, Bréagach. Iver a cahar, tá Trevor Shingle, Bréagach. Iver a cuaig, tá Maria Pósta, Fear. Iver a sé, tá Brona Shingle, Fear. Iver a seacht, tá Lisa Pósta le Declan, Fear. Agus iver a hocht, tá Sharon Scartha, Bréagach. Agus an ish, éist leis an mír uairháin eile leis an script. And now, listen to the sound file one more time along with the script. Stádas Pósta. A héan. Is Teaghlach, tá ma pósta le céire. A dó. Is Danny. Níl me pósta inis, tá me colscartha. A trí. Mairead is anim dom. Tá mé scartha. A cahar. Trevor is anim dú. Tá ma pósta le Maria. A cuaig. Is Maria, ban chéile Trevor. A sé. Brona is anim dú. Níl mé pósta. A seacht. Is Declan. Lisa is anam de ma van chéile. A hocht. Hi, is Mrs. Sharon. Tá mé Shingle, and will Tussa Shingle. Agus sin é Rannóg a cahar Stádas Pósta ag fáilim an folklór agus na ceistena a bhaineann le Stádas Pósta, focusing on the vocabulary and questions having to do with marital status. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a sliomh. So many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhain sibh tanavas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.